तो आज 8 अक्टूबर 2019 विजयदशमी, इतना बारिश हो रहा है और आज विसर्जन भी है। तो ये पापा क्या गाने वाले थे आप? गतुआ गलप कलिए समय थाकते हसी जीवनर कत बलि जाए আজি जितु तुले पुलनी हुआई तुले काइलई पाहिमानी मेहे दुनाई जीवनर कत बलि जाए। इतना ही है? तो कविता है मोरे याखनी जेतुका पातर दरे हेउजिया बननी बरणेरे ढका अंतर बलुआ छवि अतीतर स्मृतिरे आसे मोर हृदयत थका कटसाया आহে आरु कटसाया जाए प्रेम किन्तु ध्रुवगति आदि अंत नाई। দিয়া দিয়া আজি দিয়া কাইলে কিয় কাইলৈ মই কি থাকোনে নাথাকো হয়তো হেজাৰ হেজাৰ অতীত জৰা হাজাৰ হাজাৰ বছৰ জৰা অতীতে মোক সাৱটি ল'ব। দিয়া দিয়া আজি দিয়া কাইলৈ কিয় কাইলে মই থাকোনে নাথাকো হয়তো হেজাৰ হেজাৰ বছৰ জৰা অতীতে মোক সাৱটি ল'ব। কবিতা अरे कविता सुना। তুমি হলো মই ভীম তেও জম্ববান দেশৰ হকে কৰম কৰি ৰাখিম দেশৰ মান। इतना तो याद ही नहीं है। इतना हो गया अरे নোৱাৰ কথাটি হেৰা বেয়া কথা বৰ কদাপি নহয় হিতি কথা মানুহৰ এলেহুৱা যিটো হয় নোৱাৰ হিত কয় তেনেহ'লে তুমি কিয় নোৱাৰ বুলিবা এলেহুৱা হৈ কিয় জীৱন ধৰিবা। 10 জনে পাৰে যিটো তুমিও পাৰিবা সেইটো হেন জানি প্ৰাণ তাকে সাহস কৰি কৰা একেবাৰে নকৰিলে একেবাৰে নোৱাৰিলে একেবাৰে কৰা। पापा ये मुंह लटक रहा है गिर गया मुंह। अरे और क्या है बताओ बोला 64 GB है बोलते ना कल क्लियर